Nonda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio in Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai. Ento sa weekend wa kitiko en singa ndai singa bukelulu enda wa vinavina kani rawan inda vese matian ye en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Kenda Vatamai keina nonda Vata na nonda ngauna ke Santa Rosa sa sibito kona ba en tuluwe mama na miniti sibitalinga na tinikandu en tuluwe mama na miniti na ngauna mai viti warita ki mai taung bisa ratiko na uda na koroturanga mai suwa na ngauna go ia sai tuku tali taki veira bunga ni sangai tawan menrawai tawan ai wasoni wai na toevu ke na tanini wai rasa marta tu en vida na ngauna sawati en raki mama dan doni kenda tiko ia bina ka bole na sama tiko mai na bebo noni zakazaka na bebo launi zakazaka sa bole ka tiko ni sukana zakazaka go Santa Rosa ki San Francisco mai Sacramento ke na bebo no eso and the sangai la kitika butiko ani na singa ndai bina ka bole sa teke buna buli ve irana luvenda mai viti ve korni buli sandola na madongo ni sawati na sereki ni buli e wasi ni buli ndren retoka
veira na lumenda nuita kininda sarongo da tikona i wasala mena tamadava ni visa kenda nei tumutumu kena non dai tavi veira na ngone en non ratumberi kasusu en be bono eso rangaraviti ko kina na ngaunango pinaga bole bona be bole ni mbula pinaga bole bona station ni visa nei tiko ni matai walu ni non da bonoa oni be ngaraviti ko na singa lebu en dai ve to sa ki tiko mbeka ngau ni sala nga rauni tiko na tau ni ude warita ki tiko maingo ni tau bisara tiko suba en singa en dai da baga bina bina tiu kina ni raoni ni sema mai na tu ba bonua na tu bang lala ke moni na tiko en be bonua ni taka na baga mbula en radio Bula Duavata tarai bura en duanga na ngau na leka mai New Zealand Australia en Pacific mai New na tukuka mai Micronesia be anu taleso era tikongo en na osa Pacifica kauta da ke ni ki Amerika ya baga bina en be bonua so era sema tiko mai kina na wakanda ya do sartiko en bolatanga nendinanga ni taumbi tiko na uda esuba ya en raki mama tapi nakatoka saya sam buto saranang bongi mai bolatanga ni bongi lebu tiko en Midlands mai London ni kina be bonua bole kata ka kina na tai lebu ke Europe mai na bonua wakabarani se ke moni na wakanda ni do sema tiko mai en non station ningo en be singa en dua bataka da samba di be sema titoka en singa lebu en dai binaga bole na sema mai binaga bole na borongo binaga bole na non ta baka tundalinga be ira talaga so era do baka tabi mai tingo tamata da ni visa ke una isima te wai pata ke Reverend Lal Muhammad tiko talenga na non tabi me baka nda sando rongo do tiko na non station ningo yo nei balangau en radio Bula Duavata San Francisco di Kauti Keda Vata mai. Salini mata kami damai naya tulau utongu ko asa tongai o tindina tu ilangi sekimbulu era sereta katu Black Rose and a Rosti Loa,
taladiani na iloloma mai na romun ni singa ya sawa na parata isilei andilo na gumata kamida bulabina kamalumu ana imbulabina kamatangali warongo tiko yani na mbenga ya Nuda Secondary School compound wakano inibina kanisati kabuna buli na madongo bina kabole matangali bina kabole ana malumu bina kabole na bina numitiko mai emosilobo ai rongono ya tina serena siti ni suga ilautoka bina kabole bunduna rongono mai klei nami andra dolabina na masekila ko lebu ni tambu ya tanga di banua na kurvaru bina pa lebun jina na barang ko tumo kingong na hinga ni kuwa bula seki o litia tubakawa bagarorongo tiko ngango en koroturanga suba bina pa lebu o kleinami andra dolabina na turanga na marama di bagarono me narata me zono nandronga na boha bina pa lebun jina nga boleh menjindar tu sali usar tu ngama na sa sabara rangai tiko yani rawi itu yani na wasa loma sinia naila tuku tuivalu bula malaga matangali mai busuya road na usori bo le kana roro ni wanga buka mai lubu ntaba kanu indi bina tiko yani na singa lebu ndai bina buka lebu anraki sabe bia marauta ki na bunga na banua balete ni sanga i rauni tau nauda me rauni buka tawani na mentawai era sandra kati ko e bunga re tuku me na tamaka ni bokombuka ena ngai rongo di telenga na tuku na nanta banua ne tin karua na kaloka na singa lebu ndai baleta na non rato i bagaro na buku ni raki na dono magati ko na ngo ya ni tau tiko na udan dan nuitak ni narawan ni bukea na non rasasanga e bunga me baleta na non reitei kay na men rawai nga na bisi ka bukan bimbi di sati ka bungo na buli na ngandre bi bukan lebu na men rawai na luvenda bukan rongo tiko e ningo na pala nimbula su na CWM Hospital kalau nga tiko na benga rabi ni kuwa seli galilawa bula benak nagabaga lebu na sema tiko mai keira na kamuni and the sapakan bula tiko kina na via sai bora and a radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Batamai.
senga dina ni karaurawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburian ni nanomu yaya. Maina nonderto stoa kena nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kuo ni lenga sinui gawa. Nana mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha babina na kani kana. Kay tiku talanga na to specials and na lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karaw talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kina Vato. Giritir to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kay City Beni Raturala. Ngambeto kau bakasarawa na lamani korowa katu. Amani badua ya thoisa wana moniro ngota. Bakairo bakandanga bau bakairo moniro ngota.
wale muna barorong mena lo mani tembara elesi wong. Sema tiko mai na singale wendenda bina wale welesi. Nimbula binaka mai tonga nangabo kairewa. Bina wale buna sema tiko mai bina wale buna besiko. Tabukan bula tu mai na binga una inda sota ka sema kina en radio Bula Duavata. Wanu ini bina katiko ya niwe kemoni sibitongo na tini kandua na ruasanga bula miniti mai viti na ngauna ke Santa Rosa sa sibitokongo na ba na ruasanga bula be mama na miniti sa bobola kani sukar da ka be resto karla kiteke buyani na rabongi en makabi anda inda ya kabiti ko ni Singatu City ada boga bina bina kani rawan inda be semati tiko na bula naka darungo da tiko na be saunin raki na be sauni da na be bonwa enda be to so ekikina enda ni bula benaka wa nanu matiko nanu ame ugarita gani mutaronga ni be ke mundo mai tonga ngabo ka kubai sa sikina kai ke bakakina ia mamisana bia bogai bota talenga kina isa werna tiko ya ningore nangoni sala siro so boy koroni bia dau bolita ke tokai kiana kai la ko ya ni lesumai anda boga bina kaninda be semati tiko bina boga le si wong na semati ko mai na singa le buenda inda na ceremony boga bota kina be kena ibo langa unongu itala noa be raton na ilawa na debani dangi ke nalabani en radio Bula Duavata na singa le buenda inda. Esto luna por
Nevonia back in Donongu life insurance policy? Nakakira ni tutana katin kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Kau sarang ko dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. E rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Doyan robina kana marama naita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singelebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadada ka? Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verata na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banoa. Ruwa na vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay Sitiweni Raturala.
tai wakatangi na tambadagdaga ni visa na sere mbuna na isa leimbuna na sere nei wame wanga ni sanini sa eli na wakandango boy rongo talenga na vingarabi na no davali ni walisi kambulia na sere o kini daba na iliuliu ni matambani ni mataiwalu na ndela ni nona ngauna na bogalim sara na boga rongo tikumai na singalebu indai na numa menda sango le mandabe pasta Reverend Lal Muhammad abo madala takatiko mayo malungu na turangango ni oko ya makumbuishon daia. Ia na nona itukutuku menda rongo tamanda ena singalebu endai tukutuku yang atoka membaleta na taliboni be kawaki. Ito saba kaya ngataka boka lebu tunikoa. Kila anda na kau rede chungo na bawele go. Sa bawele takikendo setani nada mungo. Hai do sa ngaluchi. Ada monggo. Telepon mai be. Telepon di dengan telepon gondon di bais ngani setan sa solibikan. Asengan nakanggo sa asengan ambula. Ya lingala telepon ni. Wow, saya linambula. Ya kaya liu chisu. Sindo naka. Meku aku ni yali ni tu telepon. Benar apa? Telepon naka chugolom telepon. Lagu cuma na phone, lagu cuma na Facebook, lagu cuma lebu naka. Ngai bango cuma na linga mu zawiri cuma bango, zawiri. Lebu ni zawiri na linga mu bango, na numa wiko talanga na zawiri cuma. Ya, na lebu ngadi zawiri, na lebu ni zawiri. Reverend Lal Muhammad, de bana boleh bumada na boga madala takatiuma na turangago, na makumbu isundaya enda rongo da tiu kino na iboga sala kandi na tawdok, na teleboni. Kesa nga na teleboni. Sa da baka daya tamai daya babala da sinironi tiko boga malua pinaga boga lebu sara na italtala enda nga rongo da talen duana nona iboga sala erau to toka na be mama ni tin karuana singa lebu tiko nga indai and radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Batamai.
gau nandivi mai na sorry na itala no ani tembaran dau sili wadala ke baka e na tau tiko no uda na singa tau doko ni kua mai suwa na mbongi tau doko ni mataka ia na sili wadala na tembara ni bula benaka ni bula benaka boga bina benaka tiko na singa le wenda indai benaka bole bina benga rabi na be bole ni bula be ke moni na marama nasi na sisita na buni wai ia o kila saya mai via ni tuku ni boga rongo tiko kua mandanga ni tabutani sa tabuti o tira tiko mandanga na bole ni bula lebu isu na CWM Hospital ke moni na kenalinga ni benga rabi kalunga tana singa ni kua na taka kene benga rabi na talenga boga lebu na be korni buli sa tika buti ko kina na buli na madongo tika bune singa na noa mai viti la boga bina ka mo ne wasi di buli rendre toka be irana lubenda lebu na be tarongi erna na makiti ko kina mai ratu kanda lebu ni mataka na ituba en singa ndai na kana marwa ni marau en dono magati kongo en la iwedo ni na songo mai korni buli ratu kanda lebu en bulangin to kai kina na turanga na buni balu mai mbau ratu penisa seruda kombau mena laki bagan duri na watu ni bagan nomi ni yang bakin rauni kornibuli ana bagan duri ni mataka mai kornibuli mandela na kai ka na oti na ngai sarabi talengaki na no rasoli buki na buli mbula bagai bagarau na military cadets mai kornibuli na singa na ni mataka na be kai na makitiko na madongo ni bernin tagai bagada baratiko ni no da songo ni marau na singa tambu ia ke Santa Rosa na tiko talengana kena songo na bagai dore na muani madongo ni katini katulu ni singa membaleta na marau takini yang bakin rau ni kornibuli mai ratu kandabule butin do mandana kena ibang langau ni bernin ngai bakuriti ko ni na nonda bororongo.
ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapo menda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitak ne ka koni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na tipina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California era sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o nga wale sarangan ito miko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California era talangan ni rutuli dilibata kan na kemu katalo wasing lebu sa mga kabi ya may Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tuntawara. Kuwertongko. O sarang ko dengo pamilaksa. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki rowo tina policy. Text mai kina vasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na vasa eva walu dua, tolu walu lima. Dendram beka nang wala ni kibal ni lo tira buku ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Binaka bakalevo ng daw siya matikumay. Binaka bakalevo ng daw aseti ko naman dato Vata na Radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. And the sabo wala kasar niya daw yan inawalu sa ngabula ng dolo na kende wili ni matabu vale na Radio Bula Duavata. Iya, ay wili sar me vakatoto vatataki kina kende wili nang wane toke enovea say pura. Do na like, do na share, subscribe talaga mai kina Radio Bula Duavata and na YouTube. Radio Bula Duavata San Francisco, Mekoti Kenda Vatamai. Awirobiko
ke muitala noa pila dinina tau toko. Tapi yung bala bula ng buwan nila may nambuwa. Kaya nandang mo ni wakatangi ni apa cooking gura mate. Abi nakapagalepo ninta sa pagale katatingwa ng ngaunan rongoy tukutuku na tinikarua na may biti na lima na kaloko Santa Rosa. Kana bukan dita katikukin na itukutuku so wata kena itakitaki mena tambadagan yung visa nimberan ninta pagarongo kina itukutuku na nonda banua. Bula menaka John Rest na wabulebu suba. Nakapagalepo, itagin daw magatuko na bingarabi, dinan ni tau tiko na uda na koraturangan. Tai Sam, pinakapagalepo, kay nakamay ni totokat tiko na bingarabi, rongo binanoya tiko ay nambo pine scheme may nanronga, bula binaka, dola binata Tai Sam. Kisi tukanang uibalu, wakarorongo tiko ay ni anawaila treatment plant, and no sorry. Diriawa, arna o Paul Mall tunga mo ko ya hai ayawa Naomi Whitman isa iyo pinakabagalebu kemoni pinakabagalebu na pinanumiti ko may New Zealandi tukuna mo Naomi au ngande tu may rotorua na madorua sa oti ule sutale may Avondale may sota kaya endua na kangu na turangan ni tabeuni may ibagadling utoka sayang bakidiyo sa ngabulukan dua oso toka walay-laya na bibu kesangge ngalala toka ngo Naomi maleka bugalebu na pinanumiti ko maiyo maleka bugalebu sibaniolo lume aule dola ye tukuni maingo ni kata-kata tunan raki na sa bagarata udo ko saranga gari na udo ngo itau tikombe ngai suba kena bibu no boleh kata sibaniolo lume dola bina salaniata ndikawa bula bina kamera manaita me rananumiti ko kinana na turangan na marama nasi ngarai vitiko en be bole nimbula en nonta banua ke monita lenga me de biasa iburu-buru be ngarai vitiko en ngololo malebu me be salania tandikawa ko ai seru nimbula benak sa wa mbula tiko en ngo be tawa ke o ngamba da dola bina sengni dengu na tau no debiti tawa ke rato tukuna tiko mai ngo mai nambo kaya nasa sa pangarahan ni daw magatunan raki kata-kata sarat ko na singa. Iyo, tabaga binabinak duin-duin nga nakanda sa takay di ko miti elim bula nauda na kangu. Bulare. Nakabagalebu na siya mati ko may miti. Nakabagalebu na bingarabi na nonda mata nito. Nakabagalebu na bingarabi na palimendi. May miti elim bula nauda na turangan ni Zakau ni Tambua. Tawara katoka na itutuko na nonda banua kaya na be sa ibura-bura darongo dango indo na sere kandang ka indaw yan kibirto na tabadagadagan niya visa.
Kamilangan kulo ni sabe ay isa ay dimba dea. Bula na kale si wong kuna tikom manamaramango taung bisa rituangango na lang yan at tembaran me baka yawa baka tarong atungan na kay. Itu kuna may namaramango siki sa rituangango na kay kenan raki. Pinagabugal lebusaka kay lesi. Batake ela ranreku sa katalit nga may awu taung bisa ratungan na udwang ko isuba. Saloloma tuyani. Iyo saloloma talengani be kemuni. Tawarong man ta kinatambazado kanyo bisa. Batake una isi matiwai. Ano da gangara uni be irana luventa. Ano da sando ni etingo ni tikabuni buli. Dona kisi walangango kitungara bona ngon dorbolela ikalasi ono. Sale wawambasi sa bondo, bono ni wawambasi tomikoko ya na isongo ni paketi na tin peanuts, na tin ni pinati, kwa kakapa. Tawanoko na tanga sa lenda belom ni classroom, vayan rin ng kasibul sin vayan. Ate kibuta pa ko na lingana. 2, 3, 3, sarkay kelerangoni. Kau minangoni ko, tarong ko ato na tabilang takani. Kasar ko yo, binakatak nga mo mati, o yo mo mati nga ni ko, baleta. At tagalila, kayo na muso liyan uwa nung lunchbox. Kaya daba, ang uli daba na noa. Iyo, daba saruli tabakin na lingam. Ito na kami biya, okay, wakilaki, o sa kinto mo kiko nga naman sa kayo sudumay. Iko, binakatak nga mo, mateleviya nyo, saba mo sirvali mo nung gabok. Na yoti ni bosa yung daw tawbe ingone ni Berin Leivuli, ya saranga na bosa ni bitataw na kiwa. Na yoti ni bosa tawbe ingone ni bimbi katu manibale ni ngole koribuli, ya saranga na bosa na koti ko ibuli, na singa to ko ya. Dono ngonele we ko yani bosa tati nga sibuli bosa tati kirangoni. Dono na tapil nga biko. Ka kombi be me bali ko na kanga tukun me biya. Ulukau ko tami naman dua, ada buti me bua o kuko na ko rosimpulu may namba kibita sawo te kilrak tanga buangay. Ngone na market ta nga no bubali ni duri mata ni kurivoli. Peta to na kenda kambi.
Ia bena bole una matewai mena tambadaga ni visa and then rongo da talitunga na itukutuku e so me baleta na lenga patango and itukutuku na non da banua ke na be sai burabura sa boga bina bina tiko ni boga ni bina tiko na be ngara ni kwa ya zo tunga ma ni itukutuku boga bina bina ni be ibu ke tiko mai na itukutuku ni raki ya zo tiko mai viti ke na be banua ni tiko kina o aise na tonga bo e kaya mai dala bina maya inandiko nravina tu na singa totoka tu na raki o ya mai nandi pina ka bole boi se ana tonga bu na singa le wenda indai era bugari ta talitunga mai non rabo bina bina kai so io pina ka bole butiko ni bula bula ni Antonia Sau Kalo ni bula bina na Korbo Fire Station en buli ku ke tailebu kata bina ka tu na singa o isa andina da waraka mandana itukutuku na non da bonua kena be sai rubu rasa tini karua na kaloko itukutuku na non da bonua e viti e ona sanga bulu ka vitu na ngone era tobolea mera munduka na non rambula se mera kukuna me tika bu mai na mbaki ruana undolu rua sanga bulu karua me zoba na chula ini mbaki ngo ruana undolu rua sanga bulu kaba rale ona sanga bulu na ngone rabia kukuna mai na mbaki sarabuti otiani ruana undolu rua sanga bulu karua me zoba na ruana undolu rua sanga bulu kaba ona sanga bulu kabitu na ngone e biti e baga mbiti ko ngabe reti ko na mbaki nimbula mai na tini ka tolu ke na tini ka vitu e rato bolea me rakukuna e na loma ninga unangona baki rua saoti e bukarita ka mai na kauai e na buku ni tiki nango sa mai buka sabu itiko e ningo na kene itukutuku mendayan rendra waki tiko kina e bukarita ki talenga mai e na tambadagadaga ni ovisa ni ongo e na rauta tiko e na beambaki e ruanan rau tini katolu na kisi vatango e na beambaki. E sa BNB saratoka e. Kalaki ato basara na ruanan rau vasanga bulu ka va e na ruana undolu tini kadiwa o ira karatobolea me rasaya lana ka tini akoso na non rambula. E bukarita ke mai na tikinango e na ministry ni Bula Raramba ke na no ke no ministry na ngone ke na marama na menda be ibu keta kana tiki nango na no da ngarabi rabo kabina kana luvenda menda bakila na be kaim baletira me rauni taro bikina na lenga batongo be ira na luvenda en ngauna bolembole en da duruma tiko eningo e waraita ki talenga mai ni na rawa ni totongi tanki endua ki na tini na undolu nandola me sauma ke baka e baka makama baga be Italia e na buku ni nraki na ndono magati kongo saya bala tikina na kena lawa me rawa ni totongi tanki endua e na tini na undolu nandola e na yale ala sareda ke baka e kunei ni ba kama baga be Italia ka senga ni kerea na be bukan donui e na tambana ni mboko buka na tikina go sa na numi me bukan reti tiko ya ni be kemoni na bekanda ni na numa moni ba kama se moni sasama ki ke ni sasama ki mandanga na no moni loma ni bai o ni na bina katanga na be bukan donui ni tambana ni mboko buka ke baka ko ni be ba kama sa solitiko e ningo na ibugaro mai na National Fire Authority membaleta na tiki nango mentanganga raunikina ninda sa rongo da ni lebu sartiko na kama ke na bugadalaka e na lomani ambakingo ka bugarita ki mai ni ndondon menta sa kauitak na be kainda da kabo baleta nan raki e mamada ka solitalitiko nga na kena ibugaro e na ngaunango sa ono oti ono na kama lilebu e na non dabanua e na loman ni bula vida sa oti ka o kakina e tolu na kama
Gaya wale sarati ko nga na singa na noa. Ya sa tukuni tiko mai na buni kama baleta na ba kama nga boga be Italia senga ninga raune senga talenga ni kiri. Sa banga nga itiko na be itiki na so me baleti rana be vale raka mai na bakingo me baleta na be ka boga ya likina na Bula Duavata ke na lebu ni labo boga yang ataki me baleta na be bueti ke na be ngarabi na tambada kanin boka ke nang gito boga rita ka mayo Mick Byrne na daw ni boga tabulid din on the team ni Vanua na Fiji Water Flying Fijians ni rasto sa boga rau boga binakatiko na ngaunango orto na lako Japani na mua ni madongo merto lagi sotakina ke na team ni Amerika merle sota mai na Prince Chichibu Memorial Stadium mai Japani ai kuritiko nga ni Pacific Nations Cup ka rauna saya faina semifinal laki na Viti Vata ke Amerike na tim ni Japani rauna ngai sota ke Samoa na no da tim na sanganing gitu kino Andrea Zodani baleta na non bokatalaitani mai teu faiva pa ke na madro saoti ni abang dinataki na matanggali bebe suba tambui abang dor suli mandabua ndor tikiten romo ertu sanggal indike baboka binaka na kena matambose sanggai toruida ke kina tikite ndamu kene balen na siningito dodang na lomaniba na sota sa boka na mata ni kinanggo na sangat talangan nila ko Japani ya boka rita kitiko mai ni rato sa boka raw boka binakati ko na nonda dorobo kina semifinal lango na Pacific Nations Cup tiko eviti karato na sanga na merato nanganga merato maroroya talema ya na bakingo sana tomani na boka raw na norto ali sumay tonga matani singa na mua ni madawa na singa na noa sa tika buki na boka raw membaleta na sota na mua ni madawa na semifinal la mai Japani na numitiko ni na kaukawasara na sota ngo baleta ni oroto na tim eva oroto nang gito na semifinal ngo oroto na tim oroto sa zambe dake mai na noroto indi wasawasi en tombu a te rawata mai kinoviti na nona poindi ka senganin bukan rukai kina karua Samoa en tombu mba rambe dake mai kina Amerika watake Japani rongoro na gale sota talengani en Prince Chichibu Stadium mai Tokyo mai Japani bagarita ki mai andua na tukutuku be sai burabura ni nanraki doni tikongo na bono Vietnam na de Iraki Asia bagarita ki tiko mai kina na kau ni dangilamba ke na typhoon ka alabeta endua na I kawakawa mai Vietnam na madongo o typhoon Yangi kauandu sengai bau sota kaya na bono Vietnam na loma ni tolu sanga bulu na mbaki sangoti salde busara na bagadada na bagarusai di be kambula na buni kau batake na sala ni bakau itukutuku na sala ni bakau liba kasa bagarita ki mai ni rasa songa bunga na ngauni sala ka bauti ni na lebu sara na bagadada baleta ni rasa matiki na ono sanga bulu bagadada karama boa ruanan rau was sanga bulu na nomitiko ni langilambango ngai malumu karuru lomani madaongo ya sandu tani sara na bagadada bagadoro na bonwo Vietnam Erto mate erto lewe tolu na kai Israeli erto alau bana mate
en esa ni West Bank mai Allenby Bridge ka nanumiti ko kina ni i raya walai ka na batikandi ka rato lau wana matikina ia ni o tingan rato wana rato lau wana talenga na be wana rato mati tau doko kina tukutuku ni raki an non da banua da sarongo da tikona kina tukutuku wa vina ka be ra be taratara tiko mai kina non da stationingo enda buku ni tukutuku ni raki era ba kauta mai ado bana bongi lebu ni kua ina non da banua enda tau wanga una na udu na uku na loa enda bua suba kina usori korobo userua na mosi na itasiri na dolo kina bua liku ni tailebu na sano ra na deba ke imbua na tokalau ke maduata ke na be mbarabi ke da kaunrobe tabe uni na yatulau ke lo mai beti na be bonua tale so nan raki mamada kotonga kan bia mbata nambongi na rao ni ngai tau na uda na kabi nan raki sember mai na nomini na sangani be sa ubogalebu tau wanga una na uda kurukuru na bonua ukuti ko ngana loa enda be bonu so sa da butieni wa enda bo suba ke no sorri o korobo se rua na mosi na itasiri da deba ke mbua na toka lau ke maduata na barabi ke da kaun robena sano lau ke lo mai viti ke na be anu bole kata tau banga una no da se wa wana wasarau ni bora na sona ngauna batan na mbongi foi aksia ni bula bena kana kanda mai rotuma da rongo da tikongo na itukutuku ni rakia na non da banua bakaki na kena be atu anu na itukutuku na nonda banua na itukutuku ni gito ke na itukutuku na be sai burubura na nonda Vata ke siti veni raturla Baravini korone nau mai mutu katuongo koiau
Me volia back in doon nungu life insurance policy? Laka kira ni tutane katin kabitu ni okostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So kan terliwar kata tunda warna. Kau tunggu. Kau saya lewat dengo kamu binasa. Iyo, o yasar nga na buna, rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula binaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu vandua, tolu walu lima na kena ituku matai lalai, o ya na wasa eva walu vandua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Daw samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kena bagai singelebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang nibingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni Bula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo waro taki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio Bula Duavata San Francisco, may Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Napakaiba-iba ka, napakaingat kinit taliboni. Kona taliboni biko ya kinta sayan dua tikongo sambo ya zuwira nangwan ni na lubenda. Endo ni tuku ya bugarita ka kina o Reverend Lal Mohammed. Darungo zamanta. Kila ndo na kaure de chungo na bawele. Go. Sa bawele takikendo setani nada mungo. Ay do sa ngaluchi. Nada mungo. Taliboni may be. Talibon di nga ni talibon gondo di ba singali setan sa solibikan. Asengan na kango sa asengan ng bula. Yali nga na teleboni. Wow! Sayali ng bula. Yakep kaya liyo chisu. Sindo na ka. Mekuha ko niya yali nito telebon. Meron ba? Lebu na ka, chukulong telebon. Lago chuko na phone, lago chuko na Facebook, lago chuko lebu na ka. Ngay rango chuko nga nalinga mo, zawiri chuko nga bango, zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo bango, nanuma ko talaga na zawiri chuko. Ele busaranga sara do wiri tiko nang onongo enda buko ni taliboni binaka lebu Reverend Lal Mohammed tuna tiko Muhammad malungo ni naturanga go ya makumbo isondaya mo pano ambalabu sudu kasusu maikina galebu uti ni nakalabo nanronga sai tala tiko ni kuwa binaka lebu ndaranga rongo di kwetale na wakatraba membeleta na yulutanga en garabi kenda talikina. Pinakabali busar na semati komai en singalebu indai en radio Bula Duavata San Francisco Kauti kenda batamai.
Na vale ni lotu levu duan beka na iwase ni buraburango e atara e nanduana milioni wakadada ng dola ni viti. Karao ni raduro ma induana undolu tolu ng rau na ibaba koso. Na yarda ni bal ni lotu na iwala singa chapel. E ratara na bulioti may ratu kanda bulebu e na loma ni tinika lima na embaki. May na tinika diwa sanga bulu kaono kinarua na undolu katini. Nandelana ka andambe toka kina na bali lotu ngona yadana o dungu na sau. Dungu da na sau. Na kumbu ni bali lotu kilongi e ngarayan ki na wasa doni o walau. Kaya na tulo may biti. Kabaka sa mataka ni okwengo na bali ni lotu de renduan beka. Karatara na wulioti may ratu kanda bulebu sa kenray bukan na numitu enday. Nasa sangongo senga ni rawa wale ngakina na bali ni lotu ye Kauti rabatamay na lewe ni bulioti en vea saibiti kena vea saiburabura mera main Duavata katauriba kitiko ngakina na imbole ni kornibuli dan dui mati ngai na nonda udo ni Vatu. E kana petereni ni sogosongo ni nonda sogosongo gasilebu bugadengu sa ayali ay tala manasa lasaro nya tikabu na sa sangongo na songa na tagalalay ni sole baki medo vani sangay teteani na kenay tukutuku kala kitara sara na bali lotu medo vani bari binak na loman ni tini bukada na emba ke usada buta tiko enyo ya erna no maiso me ngarabi manta eso na dagaka isaru isaulebu na bali ni lotu yaraman ni Brandonu ya na kenabo sama ni tarakina na ibola singa chapel sanduri tu ni kuwa era daukina na bulioti era tu na loman ni dolo keira may nabi anu ibiti na nonda biasana keira may New Zealandi may Australia may Amerike ki Europe kay natokalaw loma era duri na mata masu kara lolo kara masulaka kara taka na kumuni yaungo membeleta na taka boy tamera era angarabo eliu anda ubi toki akitu na lotu may ratu kandabule buki mamison dion ya ningo anda ubi do riboli na lotu en ratu da kombao hall wala kata na bala ni lali sanga itoki ki na bala ni kana na bala ni songo katara na tinikadiwa ono sanga bulu karua apa nga tangita litunga me bala ni kana indua na kena be mama na lotu e baga dur na karua ni be mama ya na buli kilaka samba undu toka na ka na idamba ni sorogo nanu me sangara bitunde ki na kakakua tele ni be tokiaki na sokalo e bogarita kana kena bimbi kaya butakiki na sasangongo me bogande itaka na bimbi ni mbula bagayalo na nonda susungi na ngone nandua na tiko ni buli beba kata ki ratu kanda bulebu sangara bitiko na buli dini tobo ni zakazaka na buli dini be kabo bonua na zagazaga ni linga na buli zagazaka mebakan zagazaka boga mata isau carpentry and joinery na engineer kay na boga yung atakingele kay na ikuriani na meke serikali talanoa kay na itukutuku makawa boga biti yan ang una sa atarakin na naibola singa chapel
Sa toko na kina ng bula bagayalo, me tiki ni non rambula bagabuli na ngone. Na bal ni lotu go, o na ibola singa, e abulangin do kay kina, o Josiah Borenge mbay ni Marama na Prime Minister. En dua ka bulio ti talenga may ratu kanda bulew. E alakin dolaba nang gasilebu bagadengu na italatala ame tungawe. E na ikarua sanga bulu kadiwa ni singa ni bula ome rona undolu katini. E kaya na presidente ni bulioti e na embakiwaya o sakea siseru ni rato garaba na kena buli na pengarabi kena bei vakani e na singa ni songo na iwase o Vata e na nona lewa na turanga na ratu e na ngaunoya sambale o ratu ifere mi rawoka e ndua ka bulioti e mai Londoni e aduruyani e na tini kadiwa ona sanga bulu kandua e kaya sake asiseru ni beibu ke bagalebu ni rasa tu e bunga na bulioti e na bei tambana baga matai kara tu telenga na bei tambana baga matani tu na kambani ke na bei bono ni zakazaka so era ngaraba na zakazaka baga ngonendau so era baga yang atakingele ke na bisinisi kasa rawa tiko kina ni kumuni na yau me baleta na bal ni lotungo era beli utakita letunga ena bei bonu turanga eso karabule mai ratu kanda bulebu so era daga baga matani tu karan Duavata merasa musuka etau ya ruasanga bulu $6 dua na bulioti ena bei saumi Keda ena bei saumi baga madorua menon radau sa musu saranga mai na bei bonu ni daga era tiko kina merawa ni bangole ibo katamba kindua ena taran ni balilotu baka kina o ira era taka tu en tambana eso me bakana mata iwalu na obisa kara tu ena be sai burura ena ilesi ni taka sabakan dinan tagitiko ke na non randua bata e bunga ena taka bagai tamera sangarabiti ko may ratu kanda bulebu o ira na turanga ke na Marama dui mata tamata eran dui kai me toko ni kina na buli ni kawai tau kei en daindai kei na bengau na mai muri o atarong isake asiseru na presidente ni bulioti ka abeli utakitiko en na tarabale ni lotu se sabaka na matakibei koratukan dabulebu sawa titau zoko na sasanga ningarabi buli e binakati kena bono merabango leki na nangone sa laki bagazabaringo e natara ni naibola singa chapel ni sayang bakin raw na koroni buli kanta baka na numati kongo e nui takatiko o sake asiseru ni nandeitiko na koroni buli e nabei baka rauta ki ang garabitiko baka wasibi e na buli dini takataka e dondono me anrapa na mata ni tu me tundeiti ko na makete ni takataka be era sarawata mai na non raibola ni takataka mai ratu kanda bulebu keba ka e be sau na makete sa narawa ni baka yang atakikina na non rabuli na non dangone na matanggali takataka era baka rauta kikina mai korni buli endondono me sotavi ratiko na makete ni takataka irasangaraba mai na kenabuli sabakai be sau na rai ni matanitu na ngaunango baleta ni sango lebi talembe kana matanggali takataka e bale ni bola sabakai biu baga tiki na takataka kau katarai kanda wera tu na blue collar jobs ebida namba ke sawat ya songo takina na matanitu na nona bolau ni tawanga mai na siliba kasa Kauta laibiki na endo na ibure ni labo na ibure ni au kadaka na nonda banua
na matangali vanua ni rakadaka bagaongo e rabagayanga takikina na buli mai ratukan dabulebu e rabuli da saranga mai korni buli ya kebaka sa kautani tale e nangaila ki bakadaka takiebei se nangaila ki yanga kibei da bei kaira sabulida da saraida tikongo na veka sa tarana vakavaka na non da banua i viti ni sa songo na bola uni tawanga sa sangata lengayan na ngone rembiu buli mai kina bei market ni vakavaka na taunda ko ke viti sa tiko kina ni koa na ngauna ngan reviti ko kina ngo na vakavaka baka mata i baka ibola endai era sa tauri talitiko tamata vakavaka mai bonua tani na be bonua bakata ki Sri Lanka era sa tiko ngo ibiti era mai koni tarakita kita le na matagali vakavaka karabuli danga na nondangone mai ratukan dabulebu ka satu vera na kena ibola kena koroi era sanga leki vangarata le na vakavaka o ira na nondangone ki bonua tani enda rongodwa ni sala ilaiti ko na linga ni rakadaka ena nonda bonua ibiti kira sangole tiko bagay uyau na nonda ngone ki bonua tani sengawalanga na rakadaka ni linga tara baleta nga sinibuli era sangole talengani kina na buni wai o ira na matai na indinia ka ambau talengaki na beira era rakadaka na be tamba na ibunga era sabe ito soya kiti kongo ena nonda bura-bura sengolangani ado tiko ibiti kay bonua tani saya do raram basarat tiko nga ena nonda bura-bura kayo sake aseru ya duruya ni kiratukan dabulebu ena tini kadiwa ono sangabulu ka ono ya sa ndau makasarat to kakina na bingarabi may ratukan dabulebu wa bakarita katiko wa na kay mami kakana na subu reisi o idala ya sara o toka kina na mamau ni kuwa kandonia ya na sake asiseru ya rasaka na buwa kapabi bakarua ya na be marawa au sangorongoro ukura takilinga saya wasara o ya isa apabi nga ya na bali ni kuro may ratukan dabulebu na kenra manrai kina matagali kakana bagaw ya tutu ya dua sara mi kima mimbau rawata mandanga ngau na kima mitiko kina mai kya ya satu so ngau na ato so ngau na ka to so talenga da huli da leson ni raramba tauribaki ko ya batanga kapag nga takitiko ibiti chokarabi na vika ko sa mga babalangi kina saka taleso ena non na bulio ti mai ratukan dabulebu ena tini ka dio vito sanga bulu kandua ala ki durusa rosa kesi kina tambana ni waka itukutuku na telecom Fiji sanga ni biuta mai na kornibuli kala ki i ngoleta le kinando na bonua sala ki bogarita kawalanga kina na nona ibol ni buli karawata mai ratukan dabulebu erto sa tauri kwesar sai kweti kwa na nona ilako bakata kala itika buong bola tangan ni bela kisangaki na nona diploma aga ile sumai ni o titulu na mbaki ni ato ngama ile sutale mela kitobolea me rawata mai na nona bachelors in electronics na taka boga liba kale sutale mai me mai taka sato tolo sarekya na tosodake na itutu bakata me adoba na chief operations officer atoka nga na telecom Fiji o sa kesi me erdoba ni sa lesi me liutaka na kamba ningo e na itutu waka chief executive officer lewe vida tale era duruma na be matagali zaka bakaongo kareado sarra kina kena ibu tangin dengan dezake sa kesi seru ya duru tale nga na be matambo seso me bakana Airports Fiji Limited, the Fijian Holdings Unit Trust,
kei na Fiji Sports Council. O ngona i wakareita ki ni wei susu mai ratu kandabulewa. Ka bungasara e raturuma na wei tambana wakataleso ni oti na wei susu maindelai na kaikai e wakata ki alifereti zawani mbuka alipate na yoro sui. Waisean dabu ingalita na italatala ngase wakadengo manasa Lazaro Joseph Andula Kiberata Solomon Sila Israeli Dawaki Lazarus Sawanga Josephine Mbola Chochi Takape Marika Ngaunabo Malakai Wanga Nokonoko Kolinio Musuka Ana Sabodea Filimoni Chitoko Keina Bungatale and the Kileira so errada buti tungona dan rene botangin dengan dini nonda dagaka Keina Kenreanga and anonda banua au chatinia en runondo lutini kabitu e andola kine suba na Londoni House en duana valekau ni songo Keina Mbose ka satiko bolingo e na koroturanga na balengo e ambasu mai kornibuli e na ngauna sabanga lalataki na nambure kau makau aki mamise pa kaya ngatake na ngauna ya berasala ki tawana na bembure bobo ka satu kimai na kau kina yaya ni vale o ka kina na kava ka solia ni kina bei koro wole ka kilondoni asangai mai tarra ena vale ni songongo na Londoni House nambure rua sanga bulu kadiwa ni na kilati ko eso ka sama inon rai sota tiko indai na bulioti ena non rai songo kaina kini tubinaka na kau wata keina ngele keina kava sama itarga santa beto kina isuba endua na vale ni songo binaka sara me ado tiko kina na mbose ka ni be bo toro da ketaki baleta na kornibuli kina be kaina numi me baga nga taki kina o se te dengu to komanda ke me ado bona non da ngauna katarawa na nonda Vata ke sitiweni raturala Somebody with my Somebody do
tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka na kakana boka langi me bakana steak boka loka kena coleslaw na karitoa sa wadha badina na kani kana kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa dau tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale gore na JJ's Food Shack Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kina Vato. Girit-rito sana Kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ng life insurance policy? Nakakira ni Turtana katin kabitu ni Agostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kira maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilai. In time sarangan mai. So ang kali wala ka tala tunda wala ko. Kuwertongko. Au saya lo dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan na buna. Rao sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani duan nga kana soma mai na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu va dua tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai. Oya na wasa eva walu va dua tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Italanoa ni serevi membaleta na sebu rendre. O mga tagatiko e vida na ituto kung baletira to kanda bulevu. E baga dorito na madongo na kena songo. Ni mataka era na songo tiko mai ratu kanda bulevu mai kornibuli. Ratu kina na bulio tike era na bulangi sureti. Ira talangana ngone buli melaki bagan duriki na batu ibagan nomini ang bakin rau ni kornibuli ratu kanda bulevu na bulangin dokaiki turangan na buni balu maimbau ratu penisa seru da kombau baleta na isema ni kornibuli kinayada oya na ratu kanda bulevu
ka bagaedani tiko kina mai Londonian daindai mai ndelaina kai. Na itukutuku ni kornibuli au sabaga madala taka o tiani. Na ratu kandabulebu e bugana numikina. Na bunibalu maimbau ratu penai kandabulebu. Ka baga toka ya kina na kornibulingo. Na nona lewa me sa tokiani ki tailebu na itiko ni bengarabi ni asana o tailebu kala kindambe mai London e muri sanga e baga toka ya kina veira na kornibuli me bakainda sa kilain daindai ni mataka na batu i bana numi na lakin durikina mai kornibuli lesenia tonia sau kalau bula benaka na Korobo Fire Station sa bo bole kasartiko ya ni Londonia na boli ko kita lebu erto kaya mai ni kata binaka tuna singa erto tiko ngango so na wekana vesikula ngandronro watana sio tonia sau o tuwou o bono labuni sau tu lesi ngata bo rautungo na wellness do baga na buli le kale kabina bo lebu tamana ni mbokumbuka mai Korobo choti suluka binaga boga lebu mai Vata oi sande de wali Vata ko sa boga ibi na tarabale mai Vata era sama i dengu tokongo na matai sau me bana madawa sa ba Kauti na bale ni lotu era tarati kongo na matai sau mai Vata binaga boga lebu melekin rau zola bina maya e sema koto ya ko imba na korostasa mai imba ni bula binaka ogona radio Bula Duavata San Francisco e Kauti Keda Vata mai. Rorongo mai na wale si enamong i hale me buke i me romodi kita beuni le atene i me sokobol
E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladayani na nung ni boli-boli. Rawa Sara. We tartarngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Piturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarama talanga ni kenalay waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Avalebu ebuna no mundau ngalubia senga nilkila sembalem dina libede ebuna no musanga lubia. Parongoda mandana taki-taki mai na tambadakataka niovisa e na singalebu endai mai ve una isi matewai. E kalau ngata na ngone. E solibua e 5 walanga na miniti mai ve nau kengei. Kalau ngata na ngone. Kenda tonga kilai kwa nganda to dhunru. Kwa mbogi bango to kilai na time me mo de kina se warai. Ndona raw na pasyente na mbula ni ngone mena mbaki 5 kina tina walu sanga bula pasyente nona kilai kwa yung gas ni buli. Chini ka walu la pasyente nona kilai kwa na leo ni koro na bisangata na bibuno kia denga iba. E rua nga na pasyente na nonda ru kilai kwa na itumutumu.
ke o veki la na mbula nengone ngai ko ribuli girmo ko ngas ni buli ngai kende to ngai girmo ngas buli tu mayo ke tu me be o tu sela imbutak ora yo tu sela tirro imbutak Ebna bole ebna kamenta ngangara uniti koni tumutumu da kawaita ka sona iba sala gore sali tuku tale mai na tamabaga baga nyubisa na sombe kananga nga nanda bengarabi kandondo menda kila baga binaka anda na baga rauta le tukngani kina baga binaka sate ko bunda buli mai biti na be korni buli de katolni wasa ni buli sate ka buena madongo no itakini tega bu binaka be ranangone na nonda be taunaki Vata ke na nonda ibu kasala na nonda be susu binaka ke sa binaka mai vale nangele binaka I korni buli kanda boga binaka tio kina na singale buenda indai rao ninda be sema titiko sabi abia edo basarati kungango na kabi era sa suka mai so na nonda bonuango Santa Rosa San Francisco ke na be bonua bolekata nuitak ninda na be sema titiko na be tatauna kini tambaga niobisa beba kainda sarungo do titiko ya sandua na kaloko bagarita ki mai ni ono sanga bulu ka vitu nangone era tobolea mera mundu ka koso na non rambula na ngoni sala ni kukuna mai na rua non dolu rua sanga bulu ka rua kina rua non dolu rua sanga bulu ka ba na maliwa ni ambaki zabuti anyway ai ono sanga bulu ka vitu nangone viti era tobolea mera mundu ka koso non rambula na boku ni be kanga era sota kaya sombeka na bakasa mga itu beira kakaina kini bitu sanga bulu kadiwa na pasende beira ngo erangone leo mai na ruana undolu tini kaono kina ruana undolu rua sanga bulu kandua era tu garita kanau bisa nindona undolu ruana nrau bitu sanga bulu kaono na kisi ni kukuna era tu taurarawa na ibu katau Vata o ya ni ruanan rau tini katolu na kisi nge ratu taurarawa na beambaki na tambadaga niobisa laki adaba na ruanan dolu tini kadiwa sa laki toka sara na ruanan rau wasanga bulu kaba na kukuna nandua na ambaki ibu kalebu tikongo mai na moira ke ibiti lebu ibu karita kita le tikonga mai ne kawai lebu na ministry ni marama ngone batake na bula raramba na tiki nango ka kerea na nonda beibuke menda beibuke tak na ngoni sala ni kukuna non ngoni sala so sa sangani tubina kana non rabaka sama sambasi kama ina bele reaki sa leka sara na ngoni sala era sa rei rawa ke bakain da beibuke enda na rawa ni boga mamandataka na idola ke na non ranui ngawa me bukeira ke na non rambula boga rita kamai na tambana ni mbokombuka ni rawa ni totongi endua ke na tini na undolu nandola ke bakai kune ni baka makama ka senga ni bugandonu ya na tambana ni mbokombuka kona baka makama na kiti bagarita ki mai ni tambu bagalawa katala bagalawa na baka mai ni mbenu ke baka senga ni bugandonu ya ni na tambana ni mbokombuka tu bagalawa ni nalaya za basara na tini na undolu nandola na kena itotongi endua baka makama bagabe Italia solitiko mai na ibagaroa na National Fire Authority membaleta na tiki nango na kawai embaleta na kama kabang bimbi enan raki mamada endan doni etiko eningo bagarita ki mai ni yang amenda kawai kina kani irawa ni adu kina na maboa ke na mati kabaga elikina na iaule lebu ka sau lebu sarabe kenda ese banga ngaitiko enanga unango sona kama na loma ni vida na bula saoti me do mandanga me na singa na noa
adokina tolu na kama. Ka sanu itakitiko ni rawa ni dana beibu ketak. Ia beira na kama sabanga gaitiko nangaunango nuitaki ni na baka mamandataka na idola kebaka and maroro na lawa ka tuku yani kina tambana ni mboka kebaka and binakata menda baka makama. Kenda baka edora saramandangai na nonda loma nimbai e binakati ngakina na beibu donu ini tambadaka ni mboka na raki mamada indondoni etikongo e na roi tolo sarakina na tete ni kama kei na baka kina gitu. Sa baka rita kamay na nonda daw baka tabulidi in Fiji water flying Fijians ni rito sa baka rauti ko na ngaunango na ilako-lako ki Japan ni na sota ni semi-final membaleta na Pacific Nations Cup. Sana sinila ko Andrea Zodangi baleta na dala ni Beibesu baka edora may teu faiba pak may tonga kademuriki na kitumba. Na dala tayo ba ng gitu. Ia economic burn ni yalon deitiko. Kara yalon deitiko na turubo ni rana lakoyani mera laki si sota Vata kei na timi ni merke may na Prince Chichibu Stadium may Tokyo may Japani. O irana no da turubo na ngaunango era bula benakatiko sanga sotini lebu na maboa ara sabaka rauti kongo mai nandia na nonra lesu mai tonga matani singa na mua ni madawa ka rasala ki baka rauto kongo na ba kauko yang na singa na noa ka baka kina ndai e aliu na timiniviti na nona tombu ase ni ba unruka bagandua kana lai sota kene timini mereke na tini na kaloko na singa baka rawengo na singa lebu ni singa baka rawengo en rara na Chichibu Memorial Stadium mai Tokyo mai Japani. Ni sota tiko na timini viti kei merke era una sota talenga na timini Samoa wata ke na timini Japani o koea ka aliumai na tombu mba ka rawata kina na ulurido via sangani asemba unruka bagandua. O tonga wata ke Canada era unangai walataka na kalima ni tutu. Kina biasa ibura-bura bakarita kitiko mai na non ratu wa lutu kiwaye bida na motoka nandua na kawa ka bakalenga na dangilamba lebu ka bakadada tikongo mai Vietnam o Typhoon Tanging bakarita kimai ni lebu sarana bakadada ango na dangilamba lebu ndua senga imbo wakilai mai Vietnam na loman ni tulu sangabulu na embaki sama tikine ono sangabulu to sama boa ruanan rau ba sangabulu bambalen nanduru ni liba kein kauni walesi sandrenrekin na be tartara bambalen na be kaulelebu ka rabarusai so na be vale ramatikina dua na wili ono sangabulu ka bungasar sa sengana non rabale na ngaunango baleta ni sa bagadadani na tangilamba salabata ke na sotale na bagadadali lebu kaya do mai Vietnam na madaongo kina tukutukunin raki ya zaba na bongi lebu ndai na non da banu na ukuna loloa tauwanga una nauda na bua suwa ke no sori mai korobo se rua na mosi na itasiri na dolo ni woliku ke tailebu na sanora da deba ke mbua da tokalau ke maduata na mbarabi ke da kaunrobe na bebo no bole kata ka bakaki na ayasana o lau ke na sana lo mai witi anu tabiu ni sanga ni ngalala ki nene na tau banga una nauda kana uku na kena lo ambula toka na dangi tokalau deba en nambatan mbongi
Sai koe ngore ni tukutuku ni raki membaleti kenda, na tukutuku ni gito, na tukutuku ena nonta vanua, ke na tukutuku ena vea sai burawura. Na nonda Vatavata kei City Veni Raturala.
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak boka eloka kena coleslaw. Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bungatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kina Vato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back and do nungu life insurance policy? Nakakil ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir takasarabiri ni tauna. Kami ngaya kena maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. Ini time sarangan mai. So kan terliwar kata tunda wala. Kau tunggu. Kau salah kau dengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiku na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda toka kana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiku nindraiva, se senga ni waka motoka kandau drendre na tutu beto seaki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa ono toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanonda to stoa kinanomu mati ni katumba. Nanonda Vata, kay City Veni Raturla.
Olena le tuere ni satarai nake Waka vina vinaka Nalo malevu netamana Waka vina vinaka Nalo malevu netamana Waka vina vinaka Nalo malevu netamana Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vatamai. Ena singa ni mataka sana wakan durikina mai ratukan dabulebu na watu iwakan nanumi ni ambakin rau koe ka marau takiti kongo e viti kena vea sai wura. Ena bulangin doka ikena na turanga na buni walu. Ratu e penisa seru da kombau. Membaleta na isema ni kornibuli kara wakatoka yada. Ve ratu pena ia kandabulebu da kombau na buni walu sambale. Ka nangaila ki waka dori na tayambe ni ibuli walu. Kena bula waka iwakarau ena kabi ni singa ni mataka mai ratu kandabulebu. Ene katini katolu ni singa. Na mua ni madongo ena waka dori tiko kina. Na kena songo. Ni waka ambakin rau. Wana numikina ni ambakin rau mai kornibuli. Ena waka dori ena lima na kaloko. Ena nonda ngau na ike lima kina vitu. Ena Holiday Inn and Express and Suite. Viwan dua vitu lima mba. West Stockton Boulevard. Ena Elk Grove, California. Viwa lima vitu lima walu. Wata kei na nomoni i songo ni katalau masu. Na cell number rua ena ANCF. Ena wakaedoritiko ena dua tolun dua lima Pacific Avenue Santa Rosa, California diwa lima vasa i vava ka oni suretike de tiko kina na leo ni songo lotungo wata keira na wekamuni moni ngole ni kina ka laki bogai tabi en vengarabi ke na masu katalau kana bogai dori kina gori na irongo mai da vale ni songo na nonda Vata ke City Veni Raturala Rongoda, nongu sereni vanua, nongu sereni vanua, ni rongoda manda. Nongu sereni vanua, ni rongoda manda. Ongo na nongu sere unga ututuna. Yabusa omureni tu yasana serua. Ratutingo vina toki liu ni abusa. Rangani koro ila ikoro tambua. Meu makamagala taki ya usara. Tumbao somo otoka sana. Nonani rakiva mbalva karuni wanga. Akali ni marabu inamra kivinaka. Vitu natoka au kobutavata. Famle na rakura sauturanga. Toka taburabu daki keimuani sabu. Tawa nuile davi na uana
E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kenda o Dren na tō beto seaki. Erto sa tu waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nong ni voli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarabatalangan kenale waka soburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nangwala ni kibalilo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula. Kua ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka bitki me pakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono specials and loma ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talangan rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit sana kina vitu saiba vitu tolo vio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nanonda Vata ke City Veni Raturala. Really
wata serene i tune ara na mua na dinan rokan roka mai lautoka kei na bara vini bono ni matari mai kandavu. Ni bula vinaka na wekanda ni bua rongo tiku mai kina. Bula vinaka e ngalo e wasa, miniasi bula vinaka malo mai na vonua turanga o ni sema tiku mai kina. E ni anu sawu tumbou la kemba mai lau. Na ibu katawa e tumbou. Miniasi ngalo e wasa ni bula vinaka. Ni bula vinaka. O api melekin rau, tola vina, sema koto ya ni mai sasa, mai mba, kesa kuru matalamba, nida se tiko nga mai mba, bulare au, vina kawa lebu na buka singa lebu totoka tunan raki ni ndo buka singa lebu nga mai kiri, na kena ngusungori na kete ngo, nga na korono bu house, vina kawa lebu na buka rongo tiko mai kina kesa, church seluka, sabakai bei. Iyo binaka buka lebu eka, sanga iyo titoka ngwa na buka singa lebu go mai adata go. O titoka na buka singa lebu ngabule, isa. Buka ando sa singa ni lola mo ke modo. Ia sala ko tunga na bisureti, endo sa bisureti tunga mai, endo sa baka ngatak nga mai kiri ki mami mai mamau eke. Enra binaka, te vita waungali, lola matuya ni lau toka nga ngoe na ikambula, binaka buka lebu ke ilewan da beta walu, ili mai na isa. Wana nan sarangai kandabu, wana nan sar kandabu na kandango bina kabole bu kandabu toka ngango sengen imber. Church sluka bina kabole una ser ndo sabo ga isa toka mai. Kima misama ibo ga isa talenga na bukan nan utagi tunga na ungabule. Kei na ibo ga sengen lebu bina kani pangata katiko na sengen lebu enda indai. Ngau da sabo irua sanga bulu karua na miniti merua, ngau na mai viti. O irua sanga bulu karua na miniti be vitu na kaloko na ngau na ke Santa Rosa. What
Ia puna wale puna semat kumai dara waro tuku ena non tabanua. Ya tabarongo man dabe na talatala Lal Muhammad. Na serea na dabe tukuna e mode na sipi se mode na ibakatawa. Se ode se beirau. Na sipi se na ibakatawa. Na talatala Lal Muhammad. The lost. Kenda na ibakatawa. Anggo sa tal may weekenda. Lestel may na boss ni kalong tukuna banggo chisu. Kendo na ibakatawa nga. Leba manda na diwa sang mulkadi o leba karamay nandua. Saya alichi. Leba tu nandua chigungo. Abali kenda via kaulo tu chigo pertani ya ke na bonotan taleso. Ebina kangor. O ko manda ngamen dalam ngainan itu ni bangor na wekanda sinrao chigo. Amale kanan renre. Sinrao la kochu. Sinrao chunga. Yeah, na lost imagine our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, salele iman ito, ramgo, wili. Our census has gone down, the Methodist Church. May bida 200,000. Ngono kila chuga 200,000. Angge lutu chumay, angge bidang ko 192,000. Tamani. Alago ibe. Kaya bangangan doon na sir ni walele mo angwe. Na iba katawara more than no. Sin more than no, more than no. Geba si Piera, tu. Abuna Wesley indo na ruana Bula South. Angge buna uchuanga. Lalab na serle bungo na bakatawara modeno na si Piera. No nge tu da gendo senga taltala. Ora si Piera modeno na bakatawa tu. Sakandi na be kaya senga na bakatawa sa modero na si. Dabi sotang manangani serengo. Amen. Na wale unai talatala Lal Muhammad. Dana bagarongo inai tuku ena non tabanua kene be sai burabura. Na wale tangani tuku ena non tabanua kene be sai burabura. Ona sanga bulu kabitu nangone. Era tobolea mera mundukan dole na non rambula. Ena kukuna mai na rua na undolu rua sanga bulu ka rua me daba na mbakingo na bulu chulai rua na undolu rua sanga bulu ka ba kona i wili ni ngone era ratobolea mera sa mundu ka koso na non rambula ka lebu etiko na ramba kinimbula mai na tini ka tolu kina tini ka bitu lebu era sa sanga mera maboa takira, se mera tawi mate takira, so era sabia sa ngasar na kukuna. E pitu sanga bulu kadiwa na pasende be irango neleo. May na ruang dolu tini kaono, ki na ruang dolu rua sanga bulu kandua, e bagarita ka may kinatambadaga niyo bisa, nindo na undolu ruang rau bitu sanga bulu kaono na kisi, ni kukuna, me ambaletira, nanondaleo hindi banua e viti. Asoli baga salatiko na tambana ni mbokumbuka ka bagarita kan ni kebakain due via wakamakama menga itukutuko rawa ni mertu bagan donu ya rawa na tambana ni mbokumbuka kebakain senga na rawa ni baga walai baga lawa indua ni wakamakama baga Italia kana keni totongi tini na undolu nandola ertu bagarita katiko na tikinango na tambana ni mbokumbuka itu baga lawa na tiki nango baleta non danganga rauni saru lebu na kama adu tiko na non tabanua na numi na raki mama da duruma tiko ngo sa suli baga sala tiko kina me danga inganga rauni na leo ni banua na buku ni kama keba kainda biasa sama ki me baka makama me danga itukutuku yani kina tambadaga kani mbokumbuka bagarita kima ini sa sangat tikongo na nonda isongo ni Rakavisau min Rugby League Fiji and Fiji Bati me bogaduru mile sumai o Jared Hain na nonda daurobo katiko mai Australia da kilana kena itukutuku ni lewe taletunga ni Fiji Bati ya maniduru kipale ni beibesu ni bagandina taki bagalawa ni bagasanga bagala endua na marama
Ia ni saoti sa laitiko mai wale ni bebestu. Sanga imbole ana wakatulewa ni matawelewai. Ka ngai tala dikina na nona kisi. Ka sa rawa ni na mai wakaitabi na Pacific Bowl Tournament na bula November. Keba ka e wakandonuia. Na besa i burubura wakareitake mai ni ratu lewe tolu na Israeli ratu walau wana mati na West Bank mai na Choritani. Kaina kini ratu walau wana mati na lewe tolungo na kawakawa kayadana na Allenby Bridge. Na kawakawa ya ratu atako sobatiko kina na widiwai na Choritani mai na West Bank. Enduan turanga baga yarangi yang gai tako sobirato me ngauna sa kele kina non rato lori sangai sombu mai kapana laki rato na dorobo ni Israel ni oti sarangaya alo wana mate talenga o kaya kapana bana kina itukutuku ni raki ana non dabano mai viti me ado bana bongi lebu endai na uku na lolo tau banga una na uda na bua suba ke na usori korbo serua na mosi na itasiri na dolo ke na bua liku ke tailebu na sanora na deba ke mbua na tokalau ke maduata na barabi ke da kaunrobe tabe uni na atulau ke na atulo mai viti na uku tiko kina na lolo tau banga una na uda na bebo no taleso dau makatunan raki mamada na gai rombe ka ni tau banga una na uda na kabian da indai. Se ua na wasa bula saratoka na toka lau deba na bora na wasa kam bata na bongi. Po yak sea, ongo di kemani na turanga ke na marama na itukutuku ni raki na nonda banua na itukutuku mai na via sai bura na itukutuku ningito ke na itukutuku na nonda banua. Che si ti veni raturla? Ngai kasani na ida Nanomu baka nui minaga Au bola tu baka ibola Kalau misara tu baka mangosa Tawa tu elo manita baya Dari riboli ngai wasa-wasa Yang bakin dua liwa waluma Mai ngau meu muaki suba Koto bakarauta Tawa yang komeka sakina sauda Yang makin dua diwa walu diwa Atawaya sampai kasanina Salumile sumai na ibola Enda sabi yang botoni toma Awan yang dewali ni sereni Naya bangu koeli samperi Harus sesena tu ni bakawani Mai nele soni ni silani Harus sama lesuna ibola Non dueli au tilo-tiloma Mongande mai yang dipedi Mondonu yang main yung seredi Au seno rabo dalenga Kuani lega seko tagaya Bulan uang naya doyani Dan sana laki wakawati Kisani wili kasaulenga Au mala sutaka nongulewa Au sawakawati otidiko Mo watangaro ya no musiko Au kumitaka sarana ibola Deka tomboka makina nikoa Tukunile suena kebeli Mo sotia weli saperi Saumi mai na marau Ambulati watadonana Ambulati watadonana Ambulati watadonana
tabarong talimanta ina tambadaga ni visa ina singale wenda indai we una isi mate wai membaleta na maroro ini kenda itukutuku ninda maroro ya na lawa tangangaro ni boga bina kan sa tiga wuti ngona buli ina bina kati mela idaba ina daga tarungo zamatango na ngauna kitu taraki na fingerprint ni ngone, that's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko itigo na ulubatu. Baleta na ngona sa toriki no na fingerprint ena lay fomu vito ko e pasi rota na makani pailati. Nila imbimbi una no korni bule na senga nindu ona katumba indola bingone. La ko ibalangi vangara daga na songo kedwa. Baleta Dukila Toko na lesu talima me make na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na nanto rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sa ngabulka bitu tiko pakadada na kani saw. Minapolama na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bogalevo na bono na loto na matenitu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and solely after 20 years if the child does not reoffend. Kaya baka ndo na leo ni bono asa nga tal ni dala. Then be sa video so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu. Nalubengo sa velewa yoti sa songo makawa na kisi. Iya na dabelenga. Okay mundo songo tiko no nangai warai. Orito na embassy gori. Etiko nga na vetting team ni bebo no anda apply kina. Bolere dito na vetting team orito na dakabati na intake na kani British Army. Kangorito we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, passive na kana veterongi, pass na fitness level, kake de pastaki. Leila ko mena medical. Na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko. Sa so mina fine va matabelo wai le sta longo ne leivuli. Ya, dabo kanana nuto ko mandai ka nenda taladira tiko se kinda bakira na luvenda mera la ko yani ki wuli se le stani mai. Darai da tiko yani na be kasa tu e matandra mera nanga inganga raunikina. O ya una isi mate wai mera tabada ni visa. Bula bina ka ene le koto ila kemba. Bula bina ka yanu na bole bina ilolo mama ikorbo. Abuga bina ka bole. Sabirio buata bula bina ka. Ango ena tabada ko manjunju. Na waso nandronga sa matiko nga ene na itiko ni takataka en delan bia en corona yawa mai na singatoka. Sabirio buata na kena italatala. Sandu madana ibu kalanga ueke, enta nanga ibu kata borati ko ene na nondanga una ena ruana kaloko.
Te ko mamuto ko na lubeni tolon le mandurara ko na solo na ngusini we le bugombanga antara ko. To mamuto na lubeni po tua matimata iningulo na dua. E na roa matiru via na ngusini tumba. Na kale ni puni ongolo ke samunda kui onga. Te bula bina kanes wanga. Bata ke wini kasio di lemba taba tola bina seki tola bina tane tani na sa tola bina na momo ulubu debe taya ki choeli ni bula bina kamatangali baka dengo bina katiko na singale benda inda ke kemuni na bengarabi kira usana tatawe ke me zoba na ngauna ndana kai sota kina ni matak ni kalunga tatiko na bengarabi langin dono na bengarabi na singa inda ni samode.
Ananda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.